Nxa lisanda sikhuluma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. South Sudan. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi amacele wonke kumpi yomndeni aphathekile kumacala okudlwengula. Senegal. Abomvikela bamise ukutshengisela obekuqoqwe ngu-Abdoulaye Wade. Cameroon. Wayengumdlali wenguqu olodumo uRoger Miller uphathise ukuhlanza idolobho ngokuqatsha abasakhulayo ukuthi babuthe amaplastic. Rwanda. Leli lizwe lilwisana lokuthi isimo salo kuzethekeleli singabi zindwangu lentaba nje kuphela. South Africa. Ikilabhu ye-Angels izama ukukhuthaza abesifazane ukuthi bakhwele imidududu njengendlela yokuzilibazisa. Kwanele bakithi okwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa.